Ekionga Jumapili tariki 5 mutinyo mutangani omwaka w'ekiri 2025 mwanjo muriga no kwegena kwa nenga no gandrete gochengera emirogeberio ya Getembe TV yabere mbeo na boigo eikendi yago yabeire engia nche Catherine Nyaboga na kuruense miri bimanyerio etore nere Wilson Makori kabana intu ikomwero tokumanyinga na rari ane agendere kwene kwense itu ya Kenya. Ekionga chinsa isano na ibera sinchira yobengi toko chaka korwa ase kanisa ya Full Gospel kamumu mbere egotoka Ebu county ya Embu abo asomo konyi bomurai wense Gashagwa amo nabarai bande bayikerana ase misa erigo sangera kana usego chaka ejumapiri entanga ndiyo mwaka w'iribu 2025 nababwatani bekanise iyo. Samoei Ruto na tuko na naibu wake mmoja anaitwa Profesa Kithure Kindiki. Mimi mnaona mimi ni mjinga, nimetoka pale Mathera na ninafuata huyu Kindiki? Sinajua watu wangu watafaidika nikikaa kwa serikali? Kama mimi nimetoka Mathera na ninafuata huyu Kithure Kindiki na Rais William Ruto, nyinyi mtaenda kutafuta watu wengine, mtafuta yakina nani? Simukae na hawa, tujenge barabara, tufanye maji, tutengeneze stima. History mingi sijui Tungati, sijui Komerera, sijui nini. Iyo maneno imepitwa na wakati. And I want to tell all leaders, let us not lie to the people. These people want development. The time for politics will come in 2027. Iyo maneno yote watu wanazunguka hapa wakiwandanganya, iyo ni uongo. Na hao watu wanawandanganya mimi nawajua vizuri. Nyinyi mnajua hawa watu kuniliko? Mimi nawajua vizuri, hao ni watu wa uongo, hawajui kazi, wamepewa kazi, wameshindwa. Tumeleta profesa azukume kazi. Si huyo ni mtoto wenu? Mudashikilia yeye? Kama mimi nafuata yeye, nyinyi simkae karibu na yeye ili mpate barabara. Na niambie huyo MCA amesema hapa, hii mlima ni moja. Hakuna east na hakuna west. Mundigi, viongozi walioko hapa na watu wote wa Mbere, Mwearo, Gaine Mwega, Edeshiode, asanti sana. Mimi pia nimejiunga na rafiki yangu Roko na naibu wa rais leo hapa kwa sababu ya kukuja kusikiza neno la Bwana. Na la pili, Biblia inasema katika kitabu cha Hagai 1:7-8 ya kwamba tumejenga nyumba zetu nzuri, lakini tumeacha nyumba ya Mwenyezi Mungu ikiwa namna gani? Mwanche umurigerera ntogendrete kobwati aroboti oru na chinsa 10 chinsa 2 chinsa inyecho butko rero ntochiko koretera asenchira yogwekirano nabo igo chinsa 10 ntochiko koretera aroboti kuraso muraibwense atarira ekanisa yemo ensemo ya Keriovari togosika bosio mwanche murigerera kereche skuru kirobere ko chikoigora buri tukore angyo nigo bono obwagati webilasi bya CBC bogendrete kweneke wa chinsemo ao imense itu ya Kenya sebono abanyakonda gusaba contractor baetu etenda yo kwagache birasi ebyo basokire na goteba muna gwikira angyo na bakonyora ebirasi ebyo byerire. Final minutes of winding up and we are expecting to finish by Sunday. It has not been easy. As you know, we have to build or construct 52 classes in Limuru, and by this weekend they will all be ready. We had a shortage of about 8 or so, and those other schools that are not getting new classes, we have plans to use
the existing classrooms that are available. Kama wamejaribu sana kwa sababu unajua imefanywa within 1 month's time. Na hiyo kazi yote mpaka finishing wamejaribu sana. About 92% complete. We have already commissioned a few, and by the end of next week we will be done with all the classrooms in phase 2. We don't have enough books. Waigo mwanchi umurigirira tutigarite asenseme yechisemi nigo igati abaibori amona abaunchoreria besokire na gukonera amakongu andake bagwetera chinga kichiga chiskuru chigo chi koigoro asabono igati abaunchoreria bari bakwonia ibintu bye chiskuru bune bitabu nabo igo chi uniform bakwaneire amakongu awawo igati yabo ogotagurwa kwebintu bunabono abanafunzi gose tutari go chigotwara ekirasi ya form 1. It has not been very easy for many of us, and therefore in such a time many of the parents are constrained, but however we still have to meet the obligation to make sure that our children go back to school and with the right uniform. The prices are also a bit high this year as compared to the previous years. Some suppliers are taking advantage of the situation, and you can see they are hiking prices. There's the rush for everybody wants to get the uniforms. And then in other stores you find that there is a scarcity of the items you buy. When you try to buy these books early, maybe before Christmas, they are cheaper. But because everybody is looking for them now, the prices are a little bit higher. And I think the bookshops are trying to make a kill out of it because this is the only opportunity where at the beginning of the year they have to sell. Yeah. Hakuna form 1s this year. So sisi kama wenye wanauza uniforms, turn up imekuwa chini kabisa kwa sababu form 1s hawako Kenya mzima. Sasa tunauza tu kawaida ya watoto kurudi shule termly hiyo. Na hiyo sio kawaida. Sasa imefanya hatujauza vile huwa tunauza, lakini wazazi pia wanalia kwa upande wa pesa, wanasema hawana pesa. Mwanchi umurigirira ngo kwirika ase county ya Nyamira abo asaba menyi go saba Nyamira babori basokire na korwa amagani abo go chasomo governor wabo Mosike amosinyaribo na ari abatageti achiko bakorera umwaka oyo igagwikire bubere 25 egati aba menya abakwanete na into ni bagaborete mu governor nyaribo agende korire abuya abarimu ba kraskiana sari nabo igo obwagachi which para ase county eyo. Amarieta ne yankore twarebara jadi mungare urafika no yasuki kinara go saba umugaba nto atakore Nyamira county ikiri ya egwana ni abaraga Nyamira gisere atogo cyako mwako yoga o 2025 ntorra gisere gibwate buruburu agaendera tayo yo nera atakoye na Nyamira bika ndamuna ki county kindesofi asekene wani sobeto urutende inkenale gukurira abarimu ba ICT banyale ko bakombasete kiagera besambana ko egwe bakorera kandi bagutiri abana kurunse abana bakororeka ko babandi ekiagera gwiko cyakire kurunse otire bakoje igoro umanya gocha ko bomuntu na bane byongosi ebi byonsi pi mugaba no ito igachakire to kurunasari agatira bakagaika igoro ono abantu bari bakakinale gusaba abantu bamotare ko barora bae gugendukia abo bakiniwe birogo akina baro bari igunga na ituna abarimu abandi aserikali yo ko bachari bari bayigoro aba bamanya konyora ngamba cyariri ono baso akwirana ebara abase kutugirira abana mba abase gusomia abana ije nari gusaba koranje gabana abarimu aba bachari bayakindo bari ko hewe naende bono nari gochanga naro bikara gitabya kire binyia na ko iroko boko gabana naba musiye bawo kipara bono to gusinywe stugweta lakini bono ebikara gitanaro je byakire binyia na ageni renga nyasaye kuna atuletire 25 omwaka oyo 2025 amabadiri amatuko makeigo magayo Mosike ichungwa wesoke na kwegerera eserikali gori ko bwatwa kwa basaigo abductions nigo bono igatia basaye besokire na kumumwacha Mosike ichungwa asibatebire atigane serikali erigererie buya na kurwanerera obwene bwa basaye bari babwatirwe. Mimi kama mama ya Gen Z na wengine
nyingine. Hatutaki kupoteza tena watoto wetu kwa njia tatanishi kama hiyo. Na tunataka tuambie Kimani Ichung'wah ambaye kwa sasa hivi yeye ni mkimbizi huko kwake, hayuko kwake. Tunataka arudi kwake huko Kikuyu ili apange kwake kwanza ndiposa akuje kupanga Waluya. Wananchi Power. Governor George Natembeya wakati amejitokeza pia kutetea vijana na watu wa Mlembe. Mtu kama Kimani Ichung'wah aende apange maneno yake ya mlima huko. Sisi kama vijana ule mtu ambaye atatetea maslahi yetu, ule mtu ambaye atafuatilia mambo yetu, mambo ambayo inakumba Gen Z na vijana kwa ujumla, huyo ndio mtu ambaye tutaunga mkono. Ningependa kusema hivi kwa Kimani Ichung'wah. Yeye alichaguliwa vile Natembeya aliweza kuchaguliwa na wananchi. Na pia sisi tunaheshimu gavana wetu. Lakini jambo moja, wakati mheshimiwa ameweza kuenda kule kwa matanga kwa mheshimiwa Wetangula na tutigarite boigo aseng'ani yoyo kubwato kwa basai nigo igatia barai bechi kanisa gosabarande besokire na kumoche serikali igore yeng'ana yo kubwato kwa basai gose abductions asibano baborire serikali gutumika abanyanyimbo buya na boigo abasai bari babwatire gobwato kwana obwene bwabo kurigereriwa. Na wajisikia upweke. Makosa iliyoko, shida ni nyingi, watu wanataabika kwa sababu ya uongozi mbaya. Mimi si mwanasiasa na kanisa letu si la siasa. Baba yetu si wa siasa. Lakini tunasononeka mioni mwetu tunapoangalia news na kila unaona tu ni vifo, watoto kupotea, watoto kufa, tunaumia katika mioyo yetu. Kwa hivyo hata kama si wa siasa hatuwezi kukosa kusema Mungu aingilie kati, mambo haya yaishe. 90% of Kenyans go to church or are Christians. They have a Christian name. They have a religious name behind them. Who will speak for them? Because if Gachagua spoke the truth, he told us, hakuna mtu anaweza kuambia aliyekuwa mkubwa wake kitu. If there is nobody who can tell him, it is Omwanchi omurirango tenga gwikiraga abu no tuguchigikira omwere wekionga asenchira wenge chinsa isana ibere korinde ayomona yanda mange ninchiko ya nyeride koko ya retra asemese ekionga chinsa ikomi asenchira yo wenge inchenga treni nyaboga na kurense miri bimanyere etore nere Wilson Makori kuri studio ya kabere boygo yoro kwene kyanga chibiche chiga na mirengo ikira chira asenchira yo wekirano Kevin Ongeri bye bye tomirane chiweka chinsa ikomi. Getemba Television ekionga kiamamogusi. Bangako kungaina tikangora chitibi no chiriga etibi urwambara etibi jambi ebetrio kutumia nyomba kwa raza kwa duniani ebetrio kwa keria gari yao majiji betri na raro fogo laki amaliko no aliga kurugwiga sikuka ukutura tulijimeno kako bukima buko yiga mara moja kwa ragiri manyange jonzibi neji ufa Numbers Electronics boigomba bwate ebintu bina chi speaker amone chi microphone chi horn speaker chi power mixer chi keyboard chi blender chi basi na boigo chibirika chestima chi water dispenser chi radio au mpaka chirie chigari chi TV chi type chonse na boigo chi size chonse amo na electronics beyonce